നമസ്കാരം. മികന്നാമ രഘുത്തമൻ ആർ എറണാകുളം. ആവിയ മൂന്ന് വച്ച കീർത്തന രചന केल्या टी उमेश भट गोश्रीपुरम. पंजाब्जपुरेशं श्री वेंकटेशं पंजाब्जपुरेशं श्री वेंकटेशं भूलोकनायकं जगदाभिवन्दितं भूलोकनायकं जगदाभिवन्दितं कलियुगमूर्तिं कल्मषनाशकं कलियुगमूर्तिं कल्मषनाशकं भक्तजनोद्धारकं श्रीलक्ष्मीशं भक्तजनोद्धारकं श्रीलक्ष्मीशं पंजाब्जपुरेशं श्रीवेंकटेशं. शोभितवदनं राजीवलोचनं पीलवस्त्रधारकं शङ्खचक्रधरं शोभितवदनं राजीवलोचनं पीलवस्त्रधारकं शङ्खचक्रधरं सुवर्णवैढूर्य सर्वाङ्गभूषणं सुवर्णवैढूर्य सर्वाङ्गभूषणं सुवर्णवैढूर्य सर्वाङ्गभूषणं वर्णनातीतं भगवच्चैतन्यं वर्णनातीतं भगवच्चैतन्यं पंजाब्जपुरेशं श्रीवेंकटेशं. नित्यमङ्गलकरं कमलानाथं नित्यमङ्गलकरं कमलानाथं शीघ्रवरप्रदं तिरुमलमूर्तिं नित्यमङ्गलकरं कमलानाथं शीघ्रवरप्रदं तिरुमलमूर्तिं महाजनप्रियं आय आय महाजनप्रियं सङ्कटनाशकं महाजनप्रियं सङ्कटनाशकं महाजनप्रियं सङ्कटनाशकं वन्दनं नमनं पंजाब्जपुरेशं वन्दनं नमनं पंजाब्जपुरेशं पंजाब्जपुरेशं श्रीवेंकटेशं भूलोकनायकं जगदाभिवन्दितं कलियुगमूर्तिं कल्मषनाशकं कलियुगमूर्तिं कल्मषनाशकं भक्तजनोद्धारकं श्रीलक्ष्मीशं पंजाब्जपुरेशं श्रीवेंकटेशं श्रीवेंकटेशं श्रीवेंकटेशं. नमस्ते.